Yasang alam istawa. Yer yasangnya alam istawa ukoni roma beresalan nabi talori pong Allah Ta'ala. Yana tu napoda makada at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Maka dari pong Allah Ta'ala roh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Nabi ta yaitu pawi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Yana ro ada na pau Nabi ta siulon na pong Allah Ta'ala. Siulon langsung. Makanya Nabi itu mengatakan kalau di hari kemudian orang beriman akan melihat wajah Allah seperti bulan purnama. Makanya ada nasa pong Allah Ta'ala assalamu alayka upassalama nu Muhammad ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh uma saitono aga nasa nabita assalamu alaina tapassalama kapun wa ala ibadillahi solihin naniya atamu yang kay soleh nalay decing napacyoki nabita ya kene iya pak nakrana po Allah Ta'ala salama anu sabarani mondri dia nabi ngerangi ya usalama na urusu to ne urusamu iku mondri tapi nabi tade karena memang nabi itu selalu dia mengingat umatnya makrani po Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh maka nabi ta assalamu alaina tapassalama kapu wa ala ibadillahi sholih si bawa atamu soleh yana tu nakada tau pandrita ya ko mubaca tahayyae palaisan ngerila palange pasti diri peringerang. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah lepako. Nah pemusambung assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh lepako. Nah pembataru assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin lepas itu. Napa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aja tapasi sumpung ya roh. Aja tak ada tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu an la ilaha illallah. Tapi saya nasabah lengi kalamullah lengi kalamur rasul adanna puang Allah Ta'ala adanna nabita aja mu pasidi tapi oko paringerangi aja mu palaisan yana tu nakada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh maka nabita assalamu alayna puang Allah Ta'ala nabita ro wa ala maciotoni okoro ibadillahi solihin yana tu nasa patareka dua tamasarata lu tamalaisan puang Allah Ta'ala si bawa nabita kemudian idi atanna angkai matepat tapacu ele takor yana tu nakada yaku masahada aku mau jallo aga jallo itu biasa pakutan aga na jallo tahu aga emak jallo ya tu ampai pak jallo emagi nanya mana tenendo lima iya pak jallo satu-satunya memiliki saraf yang tembus ke kalbu jantung pak jallo bawang yang lain tidak makanya iya ko babi yo kilala jantungnya kedototi ya ko to masyahada nasi sumpung na batul lo kuilalange kedo tu ye sia cura kedo no kuilalang yana tu nakada na pakedo tu alena na rekosi kadomi apa iya matoko yana tu makada agama jallo iya mbabbi okwe na pakedo ye tapi tidak selamanya ini bergerak ya ko tembus si kedo ye ya ko dena tembus dena kedo tu nah, yana tu ampai maka ada ulama pahakiki deje na tu tatongka-tongkange. Nah, tanya ya tu pangkat tu tahu na tongka susul. Nah, tanya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah kedo tu ya. Biasa na puta ale nama koe. Kumakan dia itu nasabak na curi la palange ang kedo koe maka dia itu nasalah maka dalam palan nauki tapi deni oki maka dalam ilaha illallah si kedongi okoi ilalange si bawa ye yana tu nakada bekukukun na suruga ko patareka